Daku som šuje na počátku obával, bo nám šestero nie prišli na skácku, že či to už daku znie zamor materiálu, bo to je jedna od ostatních skáckov, znáte, že na ješeň novi vybranky za nacionalni sovjet, ali prez diskusiju še ukazalo, že išće še starame o tim, co nam u kompetenciji i nadležnosti. Na skácky jednoglasno prilapeni finansijni zvit o roboti Nacionalnog sovitu i ohovi vršnog organa. Prešli rok bol uspішний za новинско видавателjnu ustanovi Ruske slovo. Finansijni zvit i zvit o roboti jednoglasno prilapeni. Mali sme poriadnu subvenciju z boku državi za našo tižnjovo novini, Ruske slovo, za časopis za djeci Zahradka i časopis za mladih mak i mali sme i zvekšanje sredstvog za vidavateljnu djelatnost u 2014. roku. Dostali sme penježer za 8 knjižki, takže i zato drog sme mali i vekši vidavateljni plan. To na čem sme robili to, že bi še obezpečilo zažljem i da kuzi šaki sposob finansovanja vidavateljne djelatnosti i časopisa za literaturu Švetlost, da teraz išće vše ostvarme na projektnim finansovanju. I to som, evo da povem, oljehčanje, jak koncom prešlo roka pnješeni zakon o vymenkog budžetnej sistemi, po ktorim nam onemožljivene nje nama lješitskim podobnim ustanovom vyplacovanje honorároch. Međutim, mi od vladi Srbije hljadali dopušćenje, že bi sme mohli vyplacovati honorari za šitskih tih robja, dakle, autorski roboti, abo honorarni roboti na vidavateljni djelatnosti i na časopisoch. Jednoglasno prilapeni zvit o roboti, finansijni zvit Ruskого narodnog teatru Petro Rizniđe Djadja, kotri perši razposled lukšoho času vošol do novого roku bez dlustvoh. 2014 rok bol tak, keď by sme spatreli celú históriu za ostatní 10 roky, bol i finansijno i programno dosť uspešný. Uspelo še, znači, konečno pozakrivati kompletni finansijni konstrukciji, poneže sme u 2013 roku regulovali trošky až 4 predstavoh i s tým všetkým sme uspeli vojsť do 2014 roku bez nejakých dlhších akcov, že to trafjalo prethodni roky. Prešli rok interesantný i po tim, že i porušani i u koncu skoro dovedeni postupak uknjižovanja prostorijoh dopisovateljstva Ruskого slova, ktorý še nahodza u upravnim budinku drukarnji Ruske slovo u Ruskim keresture. 1978 roku novinsko vydavateljna ustanova Zvihla kredit i učestvovala u vybudovi drukarnji Ruske slovo. Na osnovi toho dostala na slovoh cali drugi povrh. Od toho prostoru, šťasti toho prostoru odustali tedišnji rukovodzaci ocenjeli, že nije potrebne našej ustanovi všetky toti prostori zatribani štiri. I na osnovi kontrakta o učasti u finansovanju napraveni aneks kontrakta z jakujem terašnjim vlasnikom drukarnji Ruske slovo Homa Aleksandri i Zvonimirovi, že pripoznali učast ustanovi u finansovanju i na osnovi aneksa kontrakta u ktorý sme potpisali koncom prešloho roku porušani postupak uknjižovanja u katastru u Kuli, robili smo išće da jedni dopoljnjujući projekti i vyplacena už i taksa, čekameljem rješenje. Evo, od 78. roku po teraz to stalo i evo, bude zakončen jedan postupak. Zavod za kulturu vojvođanskih Rusnacoh tiž mal za sobu uspišni rok. I zvit o roboti i finansijni zvit členi Nacionalnog sovitu jednoglasno prilapeli. U prešlom roku Zavod za kulturu vojvođanskih Rusnacoh razpolahal z okolo 7,5 milioni dinari. Mušim nadpomnuc i nahlašiť, že veci od 50% aktivnostoch, ktorí boli zaplanovaní, potrošení na programský sredstva, co najvažnejšie, i na čím še Zavod i zakladal, i na čím Zavod bude všelijak robiť u budúcim periodu, a kolo druhá suma
sredstvo išla na namenski sredstva, znači na placi, na troški, na tečuci aktivnosti. Члени Националного совиту ше најдлуже затримали на приношењу одлуки о понукању за заедницке предавање квартеля у Новим Садзе. Ukazala še nahoda teraz, že by sme jedno so súvlasníkami, ktorí našli zeli druhú polovku za kvarteľ, ktorý mi vysudzeli od Evy Baranovej, še našol kúpec, že by sme to tí penieži napriameli za šedzisko Nacionalného sovitu. Už teraz postoja veci opciji, od toho zaviši, že keľo sredstva dostaneme od predávania kvarteľa i od toho, že jaký še bude tu ponúkať dilovný prostor, napravimo jednu ipak širšu rozvárku, nielen so členami Nacionalného sovitu, ale također i u našej javnosti, že dzebi i u ktorým napriame rišovac šedzisko Nacionalnog sovitu. Naščiva delegacije Nacionalnog sovitu s druženjom Rusnacov u Srimskej Mitrovici tiž bula jedna z temoh skacki. Prešli raz sme mali jedno, možno povedať, porozumienie pomedzi nás. To bolo jedno techničné pitanje, pretože stvar prišla do toho, že Ustavni sud osporil nadležnosti kompetenciji nacionalnih sovitov o prehlašovanju ustanovog od okremnog značenja. Međutim, funkcionuje i dalje. Mi to teraz dneška še usoglašeli. Hvarali sme, že predložíme obidva ustanovi, i teater Dobrica Milutinović i muzej Srimu, že bi boli od okremnog značenja za Rusnacov, a okreme sme nahlašeli, že vyrobíme i kriterijumi, po ktorých u druhih naših naseljenih mjesta budeme prehlašovac ustanovi od okremnog nacionalnog značenja. Na Schátskej Nacionalnog sovitu najaveni da jedni plani za to rok, medzi inšim i o preslavi Nacionalnog šveta Rusnaco, kotra bude u Verbaše, a zos dohvarkami še ruši u štakoj poperšo majskih šveto, hvaril Sergej Tamaš. Direktorka novinsko-vydavateljne ustanovi Ruske slovo najavela preslavu ročnici i drukovanih medijoh, o kotrej še pošvitko hodno poinformovac. Gledate Paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Pijatok 25. aprila u Veljkej sali Skupštine Vojvodini otrimana Međunarodna ekspertska medijska konferencija Regionalni mediji u jugovostočnej Evropi. Fachovu konferenciju posvećenu rozvoju i povjazovanju regionalnih i lokalnih medijoh organizoval Institut evropskih regijoh u sotrudnictve s Nezavisnim društvom novinarov Vojvodini i Sekretarijatom za kulturu i javne informovanje Vladi Vojvodini. Otverajući ju, predšedujući Instituta evropskih regionov Franz Schausberger nahlašal, že regionalni mediji procivčeža globalizaciji medijoh. Ja dumam, že barz značne diskutovac o tih temoh, bo regionalni mediji barz značni. Ľudzoch neinteresujú ljem internacionalni i nacionalni visti. Jich barz interesuje, co še slučuje u jich regijoh, u jich mestoh. Regionalni mediji barz značna procivčeža globalizaciji medijoh. Regionalni mediji po celej Evropi u problemoch, a mi žadame čuc, ktorí to problemi u jugovostočnej Evropi. Máme ekspertoch, bešedníkoch, ktorí nam povedza, jak to oni rišeli u svojich državoch. Predsjedatelj Nezavisnog društva novinarov Vojvodini Dinko Gruhonjić vyjavil, že trima radioteleviziju u Vojvodini za jeden z najväkších regionálnych medijských servisoch u Evropi, ktorý má potenciál postať center sotrudnictva regionálnych medijských servisoch. O stanu u našim javnim servisu účastníkov konferenciji upoznal naš generálny direktor Srđan Mihajlović. Mi kao regionalni javni servis jak regionalni javni servis predstavljame jednu vrednost, ktorú Srbija jak evropska žem noši u sebe i u každým slučaju predstavljame sposob rozdumovanja i roboti, ktorý Srbiju vodzi ku eurointegracijom. Toto, co mi u každým slučaju žadáme tu na tej konferenciji, že by sme na pravý spôsob prezentovali toto, že jak javný medijský servis Vojvodiny u sotrudnictve s druhýma medijskýma servisami u regionu probuje dať odvid na vyvolanie toho času. Dať odviti, co interesi hraždanoch i jak technologijno u dinamiki, ktorá kolo nás, u konkurenciji, ktorá kolo nás na pravý spôsob informovať hraždanoch, zabaviť ich, obrazovať
poskytovať i dať im polnú informáciu, že by sme stvorili demokratičný kapacitet u tým društve. I da stvorimo jedan demokratski kapacitet u ovom društvu. Na teritoriji Vojvodine Na teritoriji Vojvodiny funkcionuje javni servis Vojvodiny, radiotelevizija Vojvodiny. Okrem toho máme i dejaki drugi mediji na odredzenih teritorijoh, jak so to TV Panon, lebo Srimska TV. Međutim, fakt, že jakše medijski prostor širi, zvekšuje še potreba, že by sme še barže upoznavali i nachodzeli vše veci možljivosti za sotrudnictvo u regionu. Juhovostočni region jeden zo zramikoh, ktorý može buť i užší, i širší, i fakt, že Vojvodina má nacionálni zajednici, ktorí žijú i u okolných žemoch, jak Maďarska, Rumunija, Horvátska. Náš interes, že by sme še poviazovali, a i ich interes, že by še poviazali so nami. Treba mať z ohľadze interes všetkých nás i že by še uključili i druhý regii zo centrálnej Srbiji i zo Bosny, že by sme toto sotrudnictvo vytvorili na covecej plánoch, či u čeranky programy, či u zajednickým archivovanju, co bude jedno zo zaključenjoh nješkajšej konferenciji. Jedan od zaključaka današnje konferencije. Ovaj skup jeste dobar i Тот сход барз добри и повјазување и черанка искуствог на уровњу регионох цошкат со добре. И ми мушиме повез же немаме регионални медијски сервиси. Ми јак држава препознаваме јавни медијски сервиси, зе спада и радиотелевизија Војводини. Takže кажди таки сход, черанка, искуства и пракси необходна за дальши розвој медијох у теј хвилки, кед маме бешедовац о еднеј великеј транзицији у нас кед медији у питању. Govoriti o jednoj velikoj tranziciji kod nas kada su mediji u pitanju. Основне поручење nješkajšoho schodu, že regionalni i lokalni mediji jeden zo fundamentov demokratizaciji društva, okreme u kontekstu faktu, že Evropa zajednica nasampred regionoh. Faktu, že ona vybudovana na subsidijarnosti vlasti, odnosno približovanju vlasti ku graždanom. A bez regionalnih i lokalnih medijoh ne postoja elementi približovanja tej vlasti, ali ani kontroli vlasti zbog graždanoh na lokalnim i regionalnim urovnju. Tiž jedno z važnih poručenjoh, ktoré vyhodzi zo tej konferenciji, to neobhodna potreba prekhraničného sotrudnictva regionálnych medijoh na prostoru juhovostočnej Európy. Sotrudnictvo potrebné pre fakt, že Európska únia zajednica regionoch, ale i pre fakt, že juhovostočná Európa multikulturálny i multietničný region, zeše až prez sotrudnictvo všetkých úrovňov vlasti i druhých značných aktéroch, uključujúci i médií, vytvorí náhoda, že by to bol jeden stabilný i prosperitetný region, u ktorým še budú počítovať práva nacionálnych menšinoch, ale i druhých menšinských i marginalizovaných grupoch. I tu vidíme jednu veľkú náhodu, že by še to vytvorilo i pre sotrudnictvo regionálnych médijoch u tým regionu. Na konferenciji učestvovali eksperti i predstavitelje medijov z Briselu, Austriji, Njemačkej, Maďarskej, Rumuniji, Horvátskej, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Posle 2 mešacov hľadania nového predsedatelja u organizaciji Pakt Rutenorum ista situacija. Na konkurse nikto ne javlja, a taka nerešena situacija už pomalni počina brigovac členov pakta. Približuje še konec julija, čas u kotrim še už 7 roki u Keresure otrimuje Vodova fest, ali sudba tej manifestacije toho roku neizvesna. To každého roku še iste pitanje ponavlja. Teraz je tako zimšake, teraz vše sme utro normalno že budze. Ja i dalje optimista, bo sam tak i po prirodi, ali i tak verim, že budze. Nie budze jedino keď najde predsjedatelj. Preco konkurs otvoreni tak dlho, mladež má svoje dumanje.
na tot konkurs še ніхто не явя, вероятно предаяки обов'язки коло кончення з нашим фестивалом музичним, з Водову фесту і з подобними створами, як, наприклад, з організацією Шицького того і подобне. Вірятно, jedna od príčin, že treba prevžať bardzo veľkú odvičateľnosť a nikto še ne usudzuje to zrobiť. A jaká to odvičateľnosť? Odvičateľnosť vjerojatno otrima zdajaki prešli urovni, kotri prešli pak jak vytvoril, dozveljao vjerojatno i organizovati všetky to ti festivali, co oni robia, to ti ich ruhy, to ipak velika odvičateľnosť. Či naiste problem najsť osobu, kotra budze vodziť aktivnosti mladeži u Keresture, či zažljem vekši problem predstavlja da su inše? Nije problem u kadroh, znači, lebo najsť nového predsjedatelja. To každe priučeni, naučeni šitsko da porobi. Najveći problem to financije. Znači, njih to bi njesel žad na sebe takvu veliku obovjazku i taki veliki rizik. Keď by še dajaka ruska institucija zavžala i obezpečela dobru čast financijog za Vodovu, već bi keresturska mladež mala rozdumovať zljem o tim, že kotrih bi vodzačoh privest na festival. Mi študirali da prerucime tu obovjazku na tako drugo, već sme posto zaključali, že uopšte ne musimo študirati, zato že po statutu šitskih njovladovih organizacijog sportskih udruženjov i šitskim pripada mesnej zajednici. Takže sme i kontaktirali pojedini osobi i utorali sme, že máme dajaki problemi u kadrovskim smislu i že ne znamo jak še to nastavi. Gdje je bilo dost slične študiranje i dost slične odviti, že to ipak vi mušice sami za sebe od z rahunka, že jak to bude već kad co poved za druge organizaciji. Či to možlive opitali sme še u mesnej zajednici. Думаю, že to je jedna totalno nereálna možljivost, pretože to apsolutno nije bila aktivnost mesnih zajednica ni po teraz i mesna zajednica po svojim smislu ani nije zadumana, že bi konkretno organizovala tako jedan program. Z drugog boku, ja pretpostavljam, že pak možda budemo odredzeni organizacijni problemi, ktorí u Pečme Šore muša oni rešiti sami. Sigurno, že ljudi po teraz i njem za Vodovu festu i za všetkima drugima manifestacijami, ktorí še zbovali u Volalje, mesna zajednica mala odredzenu účast u ramikoh dohvarenoho možljivostoh i ne vidim potrebu, že bi mesna zajednica preferirala, alebo že bi dala vecej jednej manifestaciji u odnosu na drugu. Jednostavno muša znati, že Pak Drutenorum to alat omladini, a omladina to čast šitskih mesto, celého sveta i že jednostavno, ajde naj bude to, že nama vaš svet ostava. Takže evo, da i toto. Takže naše rozumovanje to apsolutno, že še pomerame še znova z mesta. Ne daj Bože, kad bi še tu, ne možem povedati rozpadlo, bo dosti češke slovo, ali kad bi še nje nastavilo, znaš ku komu še pripada. Tot festival rokami poteraz uspišno organizovani i kračao po odredzenej drahi. Čas ukaže to prevežnje Kormanj u jeho organizaciji i otrima jeho reputaciju. Stan u srpskim statkarstve nijak že bi še zljepšao. Monopolistične spravovanje najvekših mljekarnjov i dalje podciskuje malih produkovatelja. Nje otkupljuju, abo im redukuju otkup mlijeka i popri tim, že še ministar poljoprivredi zaklada, že bi še stan u mljekarstve zljepšao i že bi še zvekšavao číslo krava. Tu zatajala država, njeljem u produkciji mlijeka, ali i u produkciji mesa i u veljim drugim. Ove godine sam dao subvencije te bikove. Toho roku som registroval toti bujački, že bim dostal subvenciji, a njemam ih komu predat. Išće pred 2 mešacami boli za predaj, ali predal som ljem polovku. 12 išće vše čekaju na kupca. Klaljnji nje zainteresovani, njedvi vozu. U tomu celjata drahi, poživa tiš. Kukurica nje draha, ali soja, premiksi, to bar zdrahe, ta zarobog nijaki. Naš sobešednik ma 70 bojački u turnusu, u 3 возрастов i každi 3-4 mešaci mu po 24-5 bojački stihuju za predaj, a već idze kupovat novi. Ali jak vari, kad otkup nje organizovani, slabi hase na tej roboti. Bikove da damo
nakupcima. Keď bym ich dal nakupcom, dostal bym 2,2 evra, a tak nie môžem ani euro i 90, bo to u evroh 220 dinari, keľo klaljni ponukaju. U Petrovcu, gde ja kupujem celjata, celje kotrema 180-200 kili, košta 650 evra. Znači, po bujačku mi nie ostanie ani 100 evra. Problem u tim, že klaljni zlohasnuju našo subvenciji. A jak? Na to sposob, že zmenšujú odkupnú cenu za teľo, keľo produkovateľe dostanú subvenciji. Mi to treba da damo slobodno, nema veze, te subvencije dobijemo mi, a mi možda prodamo kome hoćemo. Mi bi subvenciji trebali dostavati šljebodno, a bujaci predavac komu seme, a nije že bi nas klaljnje uslovjovali za scenu, boljem oni vydavaju potvrdzenja o predavanju, na osnovi ktorih možeme vytvoriť subvenciji od državi. Naš sobešednik vari, že poneže kvalitetne celje ne može najsť pod 600 evra, živa váha bojaka by trebala buc 2,3-2,4 evra. Celkom druga pripovedka pri jednom uvekšovom statkarovi, mljekarovi. To vam kupci za celjaka? Všetko to pojde na našoj teritoriji opština Šid, do Mitrovice to všetko prejde tada. Ljudi znaju za nas, pitaju še telefonom i kad je, kad nje. Okolo celjeca dobiju propredni paperi, kad dobiju hodora, za mešac njih dobiju šitski, uzime evidenciju, hej, i veskaju, pošleme papere. Počne što predavaju? Od 200-250 evri, maš 3-4 dní, 5 njih, ktoré jagi. Všetko što preda. Daniel Balaščak mljekar, ta celjata predava preto, že mu treba mljeko. Ohavjeljem jalovki i toljem od dobrih macerov. Bojački drakši, a drakši i sementalci od Holštajna. Keľo vik tih Holštajn, a keľo drugi? Po sementalac nam še celji do 7-8 raz. Znači, máme krav od skoro 7 roki, ktoré su išće u nas. I dobro še doje i žiju. A do Holštajn od 5 raz već se nje može da vitrima. A to ti mišani melezi? Melezi isto vitrimaju doz, ja godi sementalac. I dovaju doz mlijeka i dobri celjator usaju. Daniel Balaščak še za skravami za njima od dzecinstva, ale ozbiljnejšie počal pred 7 rokami, kad prešel do Somboledu, a oni mu dali kredit za zvekšanje stada. Tedy ho zvekšal na 24, ta nazberal penješ i za novi kljiv i teraz už stihol po 68 kravi. Poticaj dobivame samo na rasni kraj, na čistu krev, a toticu máme da skelju palati, ne znam, možda 4-5, to mi volame jak meles, tu nje davaju poticaj. Pa ljeto ište še dobre doja, pa stoja na farmi. Varali ste mi, že to ti melezi u stvari i ljepši i otpornjejši, hej? Hej, vedeli su otpornjejši i davaju doz mlijeka. I puštame osemenjem za sementalcima i davaju dobro celjata muški. Preco voljice Holštajn? Pa Holštajn već se dava mlijeka, ali muški celjata nje se njih da kupi, nje se njih da to vi. Zato ih mace menji? A da, zato máme menji, da. Za cenu mlijeka smo zadovoljni, zato že na vreme dobivame platu, dobivame premiju, dobivame šitsko. Naš prosek mlijeka zeš kako 17 litri od cena, nemamo neki veći prosek, ali mi zadovoljni s tim. A mace kolego, ktorí majú menej krav i teraz im ohraničili otkup, hej? Pa da, nje beru vece mlijeko od njih. Tu valalje je spod 6 kravi, i nje beru vece su da zavru, to ti mali mini farmi i ne znam co budu rodici. Tak to u našej državi. Mali môžu pozaverať z farmy i pojsť žobrac, bo im država ne može umožljiviť normalni rozvoj i egzistenciju. Stvar u tim, že to ti mali ne dostigli to duroveň, že by še mohli združovať, abo nemajú šmelosti vojsť do kreditov. Nie všetky znachodljivi. Zjedinjeni naciji práve 2014 rok prehlašeli za rok malih abo familijnih gazdovstvov, ktorých už vece i najveci jest. I u nas ih jest najveci. A najmenej 3/4 ani nie u sistemi subvencijov. Prerižni pričini, a najveća pričina tota, že sistema subvencionovanja tak postavena, že by nemohli šitski buc s oznim oblakom. Malé číslo opštinoch i horodoch má úspešné riešenie recykláži odrúdkov. Väčšina to riešila so dočasovými deponijami, ktorí u formy dočasových už decenijami. A najhoršia stvar še slučuje so zambalážu rýžnych pesticídov, ktorá porúcaná po jarkoch i poľoch i ktorá predstavia žridlo trovenia, ktorého jak keby nikto nebol svidomý.
Znamo da su proizvođači u problemu šta raditi sa te pesticidnim otpadom. Poznate, že poljoprivredni produkovatelji nie znajú, co robiť so pesticidnú ambalažu. Poterazujú, lebo spaľovali, co bardzo opasne, bo še tak trovi vozduch, lebo ju zakopovali do žemi. I to nie dobre, bo toti otrovi dochodza do podzemných vodoch, ta še i sama žem zagadzuje. Treća možljivost može biti najljehčejša, popri tej, že še ambalaža jednostavno ruci do jarku, to rucanje na šmecijsko, abo do kanti za šmeca. I to nie dobre rješenje. Bo še zo zdeponijoh otrovi roznoša lebo z vitrom, lebo z dižđovku do žem. A rješenje bi še lijek najstarašći da rušime od poljoprivrednih fahovih služboh, či da še to ruši pod za drugoh, ja to naiste ne znam, ali bi trebalo da aktorišic. Znači, kad coška še pripoveda, kad je to pravda, kad bi fahovo službi organizovali dejaki prepodavanja, znači ľudzoch upuceli, dali im dejaki soviti, co jak da še robi, že by to bilo, da pojeme, najpraktičnejše. Teraz, na primjer, porobija ľudze da pojde se do jarku, jezi u jarku, to porucane. A znači, že to nije hasno. Ize domu lapita, ruci tamo, do meha rucita. A dobro, vi kad vidite tako da domaceho prijaviti se poljočuvarom, či nje? Jak da ja jeho vidim? On tedi ruci kad ho nikto ne vidi. Znači, ja vidim rucene tam, a ne znam že kto, ne možem mu povedať, ja ti, abo ti. I to dneska nezgodná situacija, думам, jak da poviem, da se s ľuďmi zameriš da co, abo... ali to bi stvarno teraz kad tamas bi se pošli, tam vidite všetko porucane. Sobotu sam sadzel tam u Baricoj u Volame i tam máme državnu žem. Dostali u jedan privatnik zo Zverbasu. Šicko otrovi, co pirskal dubinske, rozrucal po polju, cviklu, co mal. Šicko po polju ohabel podražu. Na ambalažu. Šicko ohabel. Co robi poljočuvarska služba, trebalo da ho prijavi, da vidze, da še to vidzi. Dome, to stvarno nie šora, ali co da robimy? Taki sme ľudzete, tak to ide. Takže musíme spakovať. Gdzie vi vašu čuvace, lebo rucace? Ideš a tam, gde deponija, pri Kuljenskom križu, haj. Dobre, to baš opasno, bo še zatruju i žem, i dzivina i tak dalje. Znači, budete teraz čuvati ambalažu dok ne priđe kamion? A čuvam i teraz u mehu, ješći pohlazeraca dok Ove godine, 2014. Toho roku Združenje inozemnih produkovateljov pesticidov u Srbiji, SEKPA, rešelo napraviti pilot projekt za područje poljoprivrednej stanici Novi Sad o fahovim odkladanju pesticidnih odrutkoh. Za to vidvojeli značni sredstva. Pilot projekt u stvari počeli še v Lonji na području poljoprivredne službe Zombor, a toho roku še preširili i na Novi Sad i Pančevo. Keď se ambalaža vypražni, muše 3 razy vyplokac i to usypać do pirskačky. Već se odsadzi i položi do specijalnih meškov, ktorí neprepušťujú, abo do originálnych škatuloh. Tak se čuva doma počas, keď se budze za zberovac. U sredstvoch informovanja i po mestnih zajednicoh i za drugoh budze objavene, že kedy príde specijalni kamion, že bi pozberal ambalažu. To budze u peršej dekadi junija. Za pridatu ambalažu každý produkovateľ dostane kvitu, a ambalaža pojde do Šapcu na dekontaminaciju s pomoću suhого ľadu, a potom do Beočinske cimentarnje na spaljovanje, poneže tam jest filteri. A specijalni mehi? Za sad je predviđeno da jedna količina... Za teraz predvidzene, že bi jedno količestvo bilo besplatne, a jedna čaša budze predavac po poljoapatikoh po minimalnej ceni, co parastom nje budze veliki finansijni vidatok. To ti pripovetki ja sluham možda u deske roki nazad, to i Galenika možda u Soška sela, da probuje levo desno, ali za nje zažilo. Teraz vidíme, co budze nadalje. Pozbera za ambalažu treba, ktorá pesticidi alebo insekticidi, alebo ktoré še koriste, da še ruce tak hodze, da še truje, razumijete, i voda, i ľudze, i okolo všetko. To tu, naprimjer, jak chemija, co še bude, naprimjer, u tih ambalažah i to še bude placi, razumijete, tak nam govorili na seminaru, že to še bude placi veci to ta ambalaža, naprimjer, kada jaki otrok košta za dinari, budeš placi za 700 dinari. I već še bude, kad še vraciti nazad, ambalažu nazad do apatiki, dobijat se povraći to ti penježe.
A ja думаю, že to bardzo mudro. Kelo mudro, a musi se duplo uložiti za neki menša hemija, ktorá košta, naprimjer, 20 dinari, 800 dinari, bi musi se 800 dinari ještě veći dodati. To bardzo dobre, ja to ljubal bi da to bude i u nas. I da bude u pol ceni od trovog. Ja bi štelio da bude to, jak se vola, placiše kaucija, da ljudje jednostavno muše, bo kad nje vderiš po kišenki, ljudje nje pridu u šoru. Ja dožu i porasti buli zadnje, vidim čom bi buli preco, znači oni za to da hotel bude čisti normalno, že šetu da to bude, kažem, žitojesku kolju, co še varite i to bi bili neki vinjimke, ali kaže slučaju da že bi vekšina. Ali kad bi vidjeli, že ja nošim, ti nošiš, ev to noši, ta pretpostavljam, že bi to s časom normalno nje u istej sezoni, ali za 10 roky, že bi to žalo maha i že bi bilo hasno. To celkom bezplatná akcia, keďže vychábi to drobný vydatok za mechy, ale ich nie všetky budú musieť spláciť. A kvity budú za teraz len pri kráskach, bo o rok, dva, keď toto akcia zažije, bez tej kvity porasti nehodný vytvoriť správu na stimuláciju od ministerstva. To u Horvátskej i Mađarskej už poriadna praksa. Nažalost, na terenu mi tokom... Mi po terenu najihodzíme na celkom neprimjerené primenjovanje pesticidov. Vopšte še ne vodzi rahunka o vlastnej zaštiti. Okreme vljece, kečepirska bez maski, u kratkih gačoh i papučoh, a otrom najljehčejše uhodzi do organizmu prek skori. I vec nečudné, že po laloch vše častejšie slučaje zjavljivanja čeških horotoh i pri starih, ali vše častejšie i mladih porastoh, a počali se zjavljivati slučaje i pri celkom malih djecom. Gledate Paletu. Izbor iz emisija na jezicima nacionalnih zajednica. Bilo to dost davno, kad veli našo ljuze žili na salašoh, keše struju u valalje hasnovalo ljem za ošvicenje, a u obisoh nje buli nijaki električni aparati. Radio mal ljem dahto, a televizor njihto bo išće nje bul vidu mani. Kalderma bula ljem na veljkim šore, a na štred valala stal križ. Žiloše pomali putovalo na kočoh, a v žime i na sankoh. Najvekši podji buli cerkovni šveta i keše u valalje trafela dajaka svadzba. Tizenj posle svadzbi svatovo išli do njevestinih na hoscinu. Prave zostake jedne i so hoscini zvedlaše i tota pripovetka. Moje opisanja pod nadnaslovom Bači Đuraške restura sam počel pisati dakle 88. roku. Vam za objavljivanje. Perše išli na radio, každi tizenj, lebo každi mešac, sam daval po jednu epizodu, a ideja, že bi še prave tak volala, to ta serija, sam dostal išće z starih kalendarov. Tak do 30. rokoh sam še upatral na učitelja Mihajla Kovača. On mal jednu takvu rubriku, šmikovateljnu, satiričnu, da i ja proboval, rozumiše, rozpon rokoh od 30. do 80. do konec 80. do okolo 50 roky nije mogla biti tematika isto normalno. Ja robam na takvih robotoch, že som mal uvid, da povem, do hlibinoh agrara i agrarne politiky. To som već vše nakozil i temi, zapovezme, satiru, humor, ali namáhal som še, že by to vše bola jedna valalska problematika. Našo norovi, ruski, valalski, i dajaki podiji, o kotrih som, jak mali chlapec ešte slúchal, takže, jak didove pripovedali na draže, i ja to zapamätal i vecka už u uzretých rokoch som položil na paper. Domašnji svatovo srdešno dočekali hosoh, až i na to. Bol bohati poludzenog jak na svadzbi. Juha s kohuta s gagorkami, meso i mačanka, sarma, pečene švinske s višnjami,
a rejteši mesto torti. Paljenočka pretim, a potim vinko. I ke sebe hlopi už popaljeli, domašnji svatovoše pitali, že co bi hosom bulo išće po volji. Već se i prečes, abo selbo zvažni, svat hos hvarel, že bi mogli popit kafu. Prave podoba, odnosno i podії, котрі sam opisao, i sposobne котрі sam opisao, sam hasnula všetky su ti starinski slova, virazi i tak dalje. U jednej, da povem, generaciji srednjej, znači nje baš mladih, a nje baš starih, naišlo na dobri prijem. Baš veliku ulogu na popularizovanju tih mojih pripovetkoh dal mal i teraz ma jeszcze glumec Michal Varga z Kerestura. On čo, jak da povem, žľal zo tú podobu jednoho valovského človeka parasta. Čom z Kerestura? Barím preto, že som to našlízol od učiteľa Kováča i že ja z Kerestura, ale podії, котрі som opisoval, neviem kerestursky. To tipično ruski. Pravda, ani doma na salašu nigda nje pili kafu, ljem bilu s mlijekom. Ani u Valale nihto nje znal za takvi običaj. Ljem targovkinji po pijacu pripovedali, že panove i panji u Varošu piju jaku ščarnu tursku i to z malih šoljičkoh. Gazdinja i gazda domašnji popatreli na sebe. No co teraz? Nje pohanjbi zbiše pred novima svatovima, ali ani u njiše kafu nigda nje pilo. Ali gazdinja še očmeljela. Pričekajceljem daku svarela. Prinjesla na potpaljku, rozložela ognja u šporhetu i naljala vodi do špižove i šerpenji. Kad voda zovarla, natrušela do njej daskeljo falatki cigori, povrh njej posipala 2-3 harsi divki jak za bilu kafu. Presadzela do miski za juhu, takus pocukrovala. Pokladla na stol tanjeri i loški, na štred misku zo skafu i varešku do njej. Teraz hossi popatreli na sebe. Nje znali ani sami, že jakše lapac do toho, ali še nje seli vidac. Načerpali sebe do tanjeroh, hljipali horucu kafu i hvaljeli, že jaka je dobra. Svat pital i falat hljeba, a svaha daku z mlijeka. A žec hanjbljivo zamodljel ložičku cukru, co mu švekra i vinčana takoj enki prinjesli. I tak prešli hoscini u novih svatovih. Pa kosni jaziki potim pripovedali, že domašnja svaha rozljala kafu po stolje i že ju već carsu pozljivala hoscinske svahi do tanjera. Ale to už buli pljetki. Nje moglo bus tak, bo na stolje bul bili partok na červeni smuški. Hođ jak, to bula ozda perša kafa na hoscini u Valalje. Pravda ista. Od tediše veljo toho premenjelo. Kafa nješka muši buc. I na svadzbi, i na hoscini. A doma hoć kedi. Da kediše do sušeda hozelo na bešedu, a teraz na kafu. Ani Turki nam ozda nje dokažu.